Reka dukomeze twizere ko mukomeje kugira ibi byiza cyane mwebwe mudahwema kudukurikira ku Igika TV Rwanda n'abantu mudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu turabashimiye cyane. Reka tubabwire ko ari mwebwe mutuma dukomeza kubagezaho amakuru abagezweho munadutera imbaraga zo kugira ngo dukomeze gukora. Kuri ubu rero nkuko mwabibonye ku mashusho turi kubabwira ko etaje yo kwa Makuza yamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. N'inkongi y'umuriro yibasiye inyubako yo kwa Makuza mu masaha ya saa 4 zo kuri tariki ya 12 z'ukwa gatanu 2025. Ni inkongi kugeza ubu ngubu bitaramenyekana icyayiteye, gusa mu bigaragara ni inkongi yahereye hasi ikazamuka no mu nyubako zo hejuru. Gusa tukaba tugitegereje iperereza kugira ngo rize kuza kugira iryo byemeza ndetse kugira ngo haze kuza kumenyekana n'ibyaba byangikirikiye muri iyo nkongi y'umuriro, ndetse niba nta muntu wanayikomerekeyemo. Ibyo byose ni biri buze kuza gutangazwa n'inzego z'umutekano ziri buhagere zikakora iperereza, nabyo mukaza kuza kubibona tukabiza kuza kubibagezaho. Njyawe nko muri kubona nyine mu mashusho n'ubundi hafashwe n'inkongi y'umuriro byareye n'ubundi mu gice cyo hasi. Abantu inyubako yo kwa Makuza abantu benshi bayizi cyane ko abantu bakunze kwiyahurirayo. Mu minsi ishize nibwo umusore wo mu kigero cy'imyaka 20 witwa Bishimwe Thierry yiyahuye ahanutse ku igorofa rya 13 mu nyubako yo kwa Makuza asiga ibaruwa inenga ababyeyi be. Ibi ngibi kandi byabaye kuhagana kuwa gatanu nibwo uyu musore n'ubundi byamenyekanye ko yamaze ko kwiyahura. Uyu musore yakaba yarahanutse ku igorofa rya 13. Amakuru kandi yavuga ko yinjiye muri iyo nyubako akajya muri restaurant iri mu igorofa n'ubundi ya 13 akicara wenyine, nyuma bakaza kuza kubona ahise ahanuka. Siwe wenyine kuko n'ubundi mu minsi yashize ndetse no mu myaka yagishira hagiye akunda kugaragara ko abantu bagenda bahiyahurira. Kuri ubu rero nyine hakaba hamaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Reka rero tukubwire ngo wowe kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru azajya abagezweho ako kanya. Ngira ngo nituza kuza kubona amakuru arambuye twamaze kuvugisha umuvugizi wa polisi tubuze kuza kubagaruka tubagezeho amakuru abaraba ari kuvugwa neza cyane kugira ngo tubagirire iyo 5 kuri 5. Turaba tubabwira ibyaba agaciro k'ibyaba byangikiye muri iyo nkongi, icyateye iyo nkongi, byose uri buze kuza kubimenyera ku Igika TV Rwanda. Ngewe nitwa rero Omega Boy. Reka dukomeze tubane kugira ngo tujye tubana umunota ku wundi. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru aba agezweho.